ole hei pathian khonga inate ompuina te kanchanga march pathian ni nung ber kan lo thleng le ta reng mai voina junior zirlai ngai thatu le junior zirlai zong te kanal pa iswa mingin chibai ka buk le vek a cheu voina chuan zirlai som pahni na Paul le Barnaba in chen thu kan zir le dona cholni masalama khan Paul le Barnaba te rongbola an jin kwal na chanchin ro pui takha kan zir to a zol nei dermit anti del sak thu te pian tira ta ke zeng anti dam thu te le an mani ngei po zuda ten iswa minga wanga an khwa atang an hno chhuwa dan chanchin te kha kan zir to ani voina chuan chu tiang taka ro pui rongbol tu te pahni in chen le tak thu kha kan zir ve le thung don ani in nialte mani thudu lutuk te po hi a thaber lova u naute chungkwa te nupa te po an in chenna chan ber ani china wangin kan thian te nial pung te kan nu le pa pi le pu te nial pung te hi keini pentecost nau pang te chuan kan ti ve mi alo tur ani ti kha kan shereng don nya ti chuan voina kan zir tur hian min ko hmu tum aneya chu in hau hi a thalawa u nau le thian te ka ra in huat na le in chen na a thlen thin ani ti hi ani chuan bible chang chiar tur hi tirkau te thil ti bung som panga chang som thum paruka tanga chang somli pakhat hi ani a thui deuh hlek awangin ka chiar lo me anga in lama in lo chiaranga tirkau te thil ti bung som panga chang som thum paruk atanga chang somli pakhat ani Paula hi Israel mi ngei Benjamin nam ami ani ti ama Polan an thla tu te hming a soi tang khan kan she theya ma se apa hming takhi a soi lova juda te ji nga chuan sola ti hi an shia dan kha ani a hming omzia chu deal ti na ani a kupra thler karan omlain Greek hming Paula ti hi an kauna kha alo ni ta a Paula ti hi chu a omzia chu te ti na kha ani ve thunga tarsa khwa apiang ani a Christian ani ma chuan Christian ho ti du da tu kha ani ni chuta pho chuan a fir fiak ber Pharisai jinga mi ni in juda mithiam Gamaliel bula injir le seilian kha ani ni nima sela kaushan ho te man khoma ti du da le tura Damaska khwa apan lain pathianin a rongbol tur khan a kauta ani Barnaba ero hi chu Levia chi ami ania ahming omzia chu thamwan na fa ti na ani ring tu ma sa te ta na in le lo shal na aman zong tir ko te bula ron hlan tu kha ani a chanchin tharong bol na konga mi changkai tak mi thatak ni in tharau thiang hlim le rin na a khat mi ani Paul le Barnaba hi anin chenma kha chuan na sataka rong bol dun thin an ni a ramhla tak taka chanchin thashila zin dun thin an ni ani Barnaba hi Paul ai chuan jing tu kha ani ma sa zoka tin Paul tan hian atangkai em a Polan har satna to lai pu a chan chuak tu kha Barnaba kha ani ni ti chuan Paul kha Christian ani hnu khan Damaska a te pathian rong alo bola nima sela Jerusalem a chuan Christian te chuan an lo ring hlela ahmalama kan soita kang khanin Paul hi Christian te ti du da tu ti jinga mi ani kan ti to kha an lo ring hlel kha a om em ani chuti lai chuan Barnaba chuan Paul chu tir kau te hne na ron hruain pathianin a rong bol tura a kau thu te Damaska khwa a huai taka thu a soi thu te chu a shil ta hloma ti chuan an jinga chuan a cheng ve ta a Antioche khwa a kaushan hote enkol turin Barnaba chu tir kau te khan an tira nimasela Barnaba khan Antioche kaushan Paul enkol tur chuan Paula a thabera a sha ta wangin Paula chu azong ta a tarsa khwa khan a zuk mu a ti chuan Antioche a chuan kaushan enkolin kum khat chung kha Barnaba le Paula kha an om du na ni Antioche khwa a kaushan an enkol atang hian iswa zui tu te chu mi ten Christian te an lo ti ta a hei hi iswa zui tu te Christian te an ti na ma saber ani hei hi chin chia reng tur ani a mi ten iswa zirtir tu te Christian te an ti na ma saber kha khoi khwange an ti chuan Antioche ani ti khan chan mei tur ani chu Paul le Barnaba chu tharau thiang hlim tirin khotam taka rongan bola mitam tak ring tu an siama an kuta lalpan thilmak le ro pui tak tak ti theina ada a an zin na a hianin Barnaba tupa Johana marka an ti bok kha an shwai tel ve zel ani ti chuan ni engemaw zat hnuwa chuan voi ni na tan an zin voi khatna an kaushan an din to te tlo kwala an nom dan te va en tur khan zin kwal le an tumani nimasela heta hianin an thu kha ain mu thei ta tlat lova
ama an zinna khan Johana kha an shwai vezel kan ti to kha Barnaba chuan shwai le kha adua Paul a ero chuan shwai ve kha adu talawa an zin voi khatna a Pamfulia rama rongan bolaya Johanan a hosana wang khan shwai le chia kha nangai to lova an rong bol tu lai takle an mamo zwa lai taka an rem ti lo chung a hosan dei awang po khan angeyanga a shwai du lo po kha alo ni ve mei thei bok ani ti chuan anin chenta a Barnaba chuan Johana shwai chuan longin kupra thler kar lama khan akalta a Paul a ero chu sila shwain Surya le Kilikia ram lama khan akal ve ta thung ani ti chuan zona hi paruk a oma a chana ka soyanga in lo chin chia le vek don nya zona pakhatna solati le polati kha engi omzia ti ani a solati chu dil ti na ani a pola ti chu te ti na ani ta hyang kan share reng tur chu sola le pola hi mi pakhat mi thu mun soina ni a juda te jinga sola ti kha an share thanda na ni a ti chuan mi Greek ming pola ti kha kupra thler kar an omlaya an kauna kha alo ni ta ni chu o Barnaba ming omzia kha enge ni kha ti ani a zona panina a chan na chu thlamwan na fa ti ani zona pathumna Antiochia khan tu tenge rongbol dun kha ti ani a chan na chu sola le Barnaba ti ani Paula le Barnaba po ti la adik thawni chu sola le Paula kha mi thu mun an ni a zona palina Christian ti anti masak berna khwa kha khoi khuange ti ani a chan na chu Antiochia ti ani zona pangana a an rong bolna khan Barnaban tungi ashwaya Polan tungi ashwai ve thung ti ani a chan na chu Barnaba khan Johana marka tian kaubok kha ashwaya Paula hianin sila ashwai ve thung ani zona parukna atopna bera chuan Paula le Barnaba in then chan kha enge ni ti ani a chan na chu Johana shwai le shwai lo thuwa anin niala wangin ti ani ole khati zong kha voina kan zir lai kan zir theite chu an lo ni le ta a ngai thatu zong zong te long na tlem te tal kan nei theu theinan nalpan thlara win malmin som sak theu ro se amen